Poštovani učenici, ovo je čas srpskog jezika. Zovem se Jela Šormaz i radim u srednjoj stručnoj školi u Vukovaru. Za današnji čas srpskog jezika odabrala sam delo Veljka Milićevića Bespuće. Ono se inače nalazi u vašim čitankama u 3. razredu srednje škole u obliku odlomka. Vaspitno-obrazovni zadaci ovog časa su: učenici istražuju, promišljaju i interpretiraju književni tekst s početka 20. veka. Na osnovu ličnog čitalačkog iskustva i interpretacije dela moći će da zaključuju o odlikama moderne, kao što su nezadovoljstvo životom i pesimizam, ali i o pojmovima koji su karakteristični za interpretirano delo, a to je iskorenjenost, bezavičajnost novog čoveka, kriza identiteta. Učenici također mogu da uočavaju razliku između književnih vrsta, pripovetke i romana, kao i između realističkog i modernog romana. Da zaključuju o značaju časopisa Srpski književni glasnik, kao i o značaju književne kritike u razdoblju moderne, posebno Jovana Skerlića. Veljko Milićević je rođen u Čagliću u Slavoniji 1886. godine. Danas je to Donji Čaglić i deo je većeg naselja Lipika. Umro je u 43. godini 1929. u Beogradu i danas jedna ulica nosi njegovo ime. Inače, porodica Milićevića na prostore Austro-Ugarske, konkretno u Slavoniju, doselila se u vreme velike seobe Srba. Otac Milan bio je učitelj, međutim zbog širenja srpske propagande on je premešten iz Slavonije u Liku, tako da školovanje Veljka Milićevića počinje u Donjem Lapcu, potom Gospiću, Zagrebu, a u Beogradu 1904. godine maturira u Prvoj Beogradskoj gimnaziji. Potom studira u Ženevi, najpre studije prava i romanske jezike i književnost, zatim u Londonu francuski jezik, studije nastavlja u Parizu, a posle povratka iz Pariza bio je zaposlen u redakciji časopisa Narod u Sarajevu. Tokom Balkanskih ratova bio je ratni dopisnik i dobrovoljac. Posle Prvog svjetskog rata on je živeo u Beogradu i bio je novinar u Politici, Vremenu, zatim sarađivao sa mnogim drugim listovima, časopisima i publikacijama. Bavio se također i prevođenjem, i to sa engleskog i francuskog, znači Dickensa, Maupassana, ali isto tako i prevodio na češki i slovenački. Za Veljka Milićevića možemo reći da je srpski pisac, da je prozaista, da je predstavnik srpske moderne. U književnosti se javlja pod pseudonimom koji u prevodu sa francuskog znači čovek koji se smeje. Inače, ovo delo je poznato, zapravo ovaj naziv je poznat kao delo Viktora Hugoa i kasnije je poslužilo kao filmski lik. Svoj prvi rad Veljko Milićević objavio je kao 15-godišnjak 1901. godine, a 2 godine kasnije, 1903. objavljuje pripovetku Mrtvi život, i to u Srpskom književnom glasniku. Inače, Jovan Skerlić, književni kritičar, reći će za Veljka Milićevića da je on najmlađi saradnik kojeg je ovaj časopis imao. Potom 1904. objavljuje u istom ovom časopisu pripovetku Vihor i 1905. Mlake duše. Roman Bespuće, koji je tema inače ovoga časa, prvi put je objavljen 1906. u Srpskom književnom glasniku u 6 nastavaka, i to od 1. januara 1906. godine do 16. juna. Ovo delo je objavljivano u svakom drugom broju i zapravo najveštiji istraživač dela Dragiša Vitošević, dela Veljka Milićevića, je jednostavno zaključio da delo nije dostavljeno u celosti, već da ga je pisac dostavljao u delovima iz Londona, a zapravo kao potkrepa tome može se reći
i ono što se nalazi na kraju samoga dela, a to je London 1905. 1906. i Pariz 1907. Veljko Milićević delo u celosti objavljuje 1912. godine. Delo će se pojaviti još i 1939. u izdanju Srpske književne zadruge i u ediciji Nolita Srpska književnost. Jovan Skerlić za delo Bespuće reći će da je to karakteristično delo. Međutim, 1906. godine, pošto izlazi poslednji nastavak ovoga dela, dogodit će se da će Veljko Milićević prestati sa pisanjem, pa će Skerlić reći da je zapravo reč o piscu koji je otpočeo karijeru kao retko ko i prema njegovim radovima verovalo se da će imati lepu književnu budućnost. Međutim, desilo se ono što jeste najopasnije za književnike, a to je da će on otići zapravo u novinare. I književnost će polako napustiti i pojavljivati se tek povremeno sa nekim pripovetkama. Skerlić je također primetio da je to isto vreme za druge mlade pisce također bilo pogubno jer su se talenti javljali, međutim brzo su sazrevali i venuli. Slučaj Veljka Milićevića ipak je bio nekako neuobičajen, jer u čitavoj srpskoj književnosti 20. veka je teško naći sličan primer nekoga koji je tako brzo potrošen kao talenat. I knjige tako neobične sudbine kako je zapravo imalo delo Bespuće, koje je u početku dočekano sa hvaljenjem upravo zbog inovativnosti teme, zbog zrelosti stila i zbog psihološke dubine. Milićević je zapravo kasnije zasenjen dolaskom drugih pisaca, kao što su naravno u tom vremenu Borisav Stanković, Petar Kočić i Ivo Ćipiko. Tako da su polako tvorac i njegovo delo padali u zaborav. Čak Dragiša Vitošević kaže za Veljka Milićevića da je on živ sahranjen. 1922. godine pojavljuje se drugi njegov roman koji se zove Opsene, ali po tumačenju Dragiše Vitoševića također komentar da ovo delo nije moglo dostići onu vrednost mladalačkog romana Veljka Milićevića. Kada govorimo o ovom delu, pojavljuje se jedna dilema da li je reč o pripovetci ili romanu. Tako da ta nedoumica je pratila delo, iako sam pisac prvi komentariše da je ovdje reč o kraćem romanu. Potom, naravno, Jovan Skerlić da je to oveća pripovetka, Tin Ujević da je to pripovijest, ali roman kako hoćete. I potom, naravno, svi drugi koji su davali nekakve svoje komentare, pokušavajući da pronađu ono što je nedostajalo ovom delu, a trebalo je zapravo da uđe u okvire bivšeg književnog razdoblja, a to je realizam. Međutim, savremeni književni kritičari i istoričari, kao što je Jovan Deretić, Predrag Palavestra, Novica Petković, Dragiša Vitošević, oni su bez ikakvih kolebanja rekli da je Bespuće isključivo roman. Naravno, sam Dragiša Vitošević, koji je istraživao ovo delo, daće komentar da je reč o tome da je Bespuće moderan, kratak, psihološki i poetski roman, znači poetsko-psihološki roman. Da je reč o romanu koji pre svega nije pripovetka jer on donosi jednu ličnost, jedan život, donosi jedan problem, što je obeležje romana i svakako svojom unutrašnjom složenošću i čudesnošću stilske sažetosti i izbijenosti jeste roman. Sve što se inače dešava prikazano je kroz junaka, kroz njegovu unutrašnjost i on je centar makrokosmosa. On je u potpunosti zapravo posvećen svetu sopstvene intimnosti, što nužno dovodi do pojma defabularizacije, jer fabula, razvijena fabula je inače obeležje razdoblja realizma. Umjesto ispitivanja društvenih odnosa ispituju se tajne čovekove ličnosti i sva pažnja je usmerena na dušu, jer duša je prava i jedina istina
i istinita slika čoveka. Umjesto bogatstva događaja daje se bogatstvo unutrašnjeg života analizom svesti i podsvesti. U stvaranju gole duše je istina u odnosu na onaj varljivi spoljašnji svet koji je zapravo izneverio. Likovi su malobrojni i njihovi karakteri su samo dati u krupnim potezima, preovlađuju statični u odnosu na dinamične motive, preovlađuju opisi, odnosno deskripcija nad naracijom i poetske slike nad događajima. Događaji su zapravo svedeni na najmanju meru i o njima se govori sažeto, ponekad čak informativno, tako da nema razvijenih epizoda i događaji iz prošlosti su pomereni u sadašnjost, tako da su oni doživljeni kao isečci iz života, odnosno iz prošlog života, koji su uhvaćeni u trenutku životne prolaznosti. Kada je reč o opisima, nije najvažniji izgled stvari, nego ono što zrači iz tih istih stvari. Ocenjujući Milićevićev prvi roman kao neko neobično delo čudesne književne i životne zrelosti, Vitošević kaže da ono nesumnjivo ide u krug najboljih naših ostvarenja vremena u kome se pojavljuje, računajući na sve one pisce koji pripadaju tom vremenu, ali svakako izdvaja ovo delo baš po tome što ga je objavio 20-godišnjak, što je bilo neobično i što je ostalo i kasnije neobično. Što se tiče samoga dela, glavni lik je Gavre Đaković. I ako se pođe od naslova samoga dela, znači od pojma bespuće, ono ne predstavlja negaciju puta, već odsustvo puta, jer to je put koji nikuda ne vodi, jer prostor do kojega treba stići cilj ne postoji. Ukoliko se junakov put posmatra kao traganje za identitetom, onda možemo zaključiti da odsustvo cilja zapravo predstavlja neostvarenost identiteta glavnog junaka. Na samom početku romana Gavre Đaković nalazi se u jednoj gradskoj kafani u Zagrebu. I tu na jednom mestu Veljko Milićević je sakupio i predstavnike gradskog života. Posetioci kafane ni po čem nisu individue, već se karakterišu kao studenti, penzioneri, činovnici, oficiri, Bosanac, Sremac i dalje u romanu pominje Ličane koje Gavre Đaković na putu prema zavičaju sreće i svi oni imaju opšte značenje. Ljudi više liče na senke ili lutke čije konce pokreće njihova moć navike i monotonija svakodnevice. Zapravo među njima se javlja otuđenost. I jasno je vidljiva jer nema prisnosti, smislenih razgovora ili vedrog osmeha. Tako da možemo reći da je zapravo tema ovog romana otuđenost kao neostvarenost identiteta. U središtu je mladi intelektualac narušene volje koji traga za izgubljenim identitetom. Kafanska gungula i izobličena masa ljudi u kontrastu su sa tim usamljenim glavnim junakom. Primećuje se da on među njima iz navike je i dosadno mu je i kako je rečeno u delu, dosadila mu je stara đačka soba puna nereda koja se već uživila u njega. Roman inače počinje opisom i bezličnim rečenicama, kao na primjer obična i svakodnevna gungula u kavani, u vazduhu nešto teško. I prelazi se na glavnog junaka koji kaže, odnosno Veljko Milićević kaže, i njegove oči gledahu sa zaprepašćenjem sav ovaj svijet u kavani, koji je u jednom trenu izgubio za njega svoj obični izgled. Kao da je bilo nešto što ga je skrivalo, uljepšavalo i najednom iščeznulo. Kao da se zderao neki veo s tih lica koja je on naučio da viđa, gdje ulaze u kavanu stalno vrijeme, gdje sjedaju na svoja mjesta, čitaju iste novine i opet u stalan čas kreću se, dižu i izlaze. I u tom svijetu on je proveo tolike godine, umirao, trunuo zajedno s njima, živeći kao i oni. Poznavao je te ljude po odijelu, šeširima, navikama. Njihovi glasovi dolazili su mu gadni.
njihove kretnje odvratne, njihovi pogledi glupavi. I on za jedan trenutak nađe u sebi samo strašnu mržnju za njih i nizak prezir za sebe. Njega je gušio taj vazduh. Sparina u kavani punoj dima koji guši u grudima i vazduh u kojem se nešto teško što zaražava čamom i malaksalošću. Sve ovo zapravo simbolizuje urbani život koji guši Gavru Đakovića. Ovdje se pojavljuje pojam splina koji znači mrzovolja, zlovolja, koja donosi osjećanje nezadovoljstva. Osjećanje splina uzrokovano je monotonijom svakodnevice u kafani gdje se svaka pojava ponavlja, gdje vazduh i dim guši i izaziva čamu, odgovara osjećanju zapravo onoga što je Charles Baudelaire dao u svojoj pesmi Splin. U skladu sa tim možemo tumačiti i Milićevićevu odluku zapravo da svog junaka ostavi bez prošlosti, odnosno bez istorije života u gradu. Međutim, kao što je vjetar digne debelu prašinu, tresne vratima kavane, zadrma prozore, negdje u susjedu tresnu vjetar, prozorom i staklo se rasupo pločniku. Tako je i u Gavrinom unutrašnjem svetu došlo do nagle promjene i odjedanput on u sebi osjeti nešto slomljeno, satrveno, tjeskobno. Kad se to desilo i zašto je došlo tako iznenada u jednom trenutku, nije znao. Tek zavitlalo se nešto u njemu, zaigralo, zabolelo ga, steglo ga, streslo ga i tjeralo ga dalje. Dalje otuda, iz tog bljutavog života u kome se gušio više od 8 godina. Shvativši da u takvom svijetu umire, trune zajedno sa njima, on ima potrebu da promijeni mjesto života, to jest da se reši unutrašnjeg stanja, gušenja, tjeskobe i čame. Osjetivši da tu više ne pripada, Gavre Đaković doživljava krizu identiteta. Inače se kaže da u normalnim prilikama doživljaj identiteta je nesvjestan, ali ako počnemo da se pitamo ko smo, kome pripadamo, koje su nam osnovne vrednosti i težnje, to je pouzdan znak konfuzije ili krize identiteta. I ona se osjeća kod ljudi koji su izgubili osjećanje ličnog identiteta i istorijskog kontinuiteta, promijenjen doživljaj sebe samog, osjećaj nesigurnosti, depersonalizacije. Nasuprot gradskom životu gdje je sve teško, tjeskobno, bljutavo, satrveno, bezbojno, prazno, Gavre Đaković spas od gradske učmalosti i utapanja u nju, monotoniju i besmislenost vidi u svom zavičaju. Kao moderan Odisej, on se vraća u rodnu kuću očekujući da će doživjeti preobražaj, da će naći svoj izgubljeni identitet i smisao života. Svijest o ličnom identitetu se dobija kao odgovor na pitanje ko sam ja. Međutim, to pitanje nije dovoljno bez odgovora na pitanje gdje ja pripadam. Osjetivši da ne pripada gradu, on je pomislio da pripada selu odakle je došao. I zapravo njegova putanja kretanja i jeste napred-nazad. On se u selo vraća u nekim ključnim trenucima. Jedan od takvih je kada mu je izvršio samoubistvo brat Milan i kada dolazi kući i sreće majku koja je u crnini, koja ga je pogledala čudnim pogledom, koja je više voljela tog njegovog brata koji je bio mlađi i koji mi je ona pokazivala više pažnje. Naprosto on osjeća otuđenost u odnosu na majku, odlazi posle sahrane i nikada više se nisu ni vidjeli. Da je njegov put bez cilja i izlaza svedoči i samo putovanje vozom kad se Gavre pita kuda ja to dođavola idem. Istina je da to ne zna ni sam voz koji je naličio na nemirnu i nesrećnu životinju koja juri preko mrtvih predjela kroz jednu vazdanistu noć, kao da traži puta koga nema. Gavre Đaković je u vozu izolovan i sam i prepušta se svojim mislima. Na putu do kuće sa nostalgijom zamišlja svoj dom i doživljava svoju kuću kao utočište, kao sklonište od
vetrometine života koja će mu ponuditi majčinsku zaštitu. Pa je video svoju kuću osvjetljenu, punu nestrpljivosti i iščekivanja iz koje vječito izviruje mati koju varaju uši, koja od svakog šuma zuje zvrljanje kola i topota konja, kuću koja se ne tiče spoljašnji svijet, gdje sve samo čeka njega, gdje se mjesec dana misli i govori o njegovom dolasku, sprema se za njega, postoji za njega. Đaković je već tada zapravo svjestan da u rodnoj kući i zavičaju neće naći ono što traži, da neće ponovo naći sebe i smisao života i zato u jednom trenutku zastrijepi od nečega. Dugo mu je trebalo od Zagreba do kuće, dugo, ali on bi volio da taj put traje, da se još vozi negdje daleko u noći, da zamišlja. Očekujući spas u zavičaju i ponovno pokretanje svoga života, on je zatekao u kući nešto što je bilo ledeno, samrtničko, usamljeno, nepomično i ukočeno. I kad su mu donijeli ključ i kad je sa škripom jeknula stara, zarđala i dugo nedirana brava, on je osjetio zimu gdje mu se prelijeva po cijelom tijelu. Iznad kuće se dizao jablan, visoki crn i bacao preko kuće svoju tešku prelomljenu sjenku. Gušio ga je rđav vazduh, soba je bila neizvjetrena i odavno neotvarana. Njega je tištila tjeskoba u ovoj polumračnoj i ukočenoj sobi. Osjećao se zadah starine, groblja. Sve je podsjećalo da ovdje više nema života, već da je bio pa umro. I to osjećanje života koji je iščeznuo i gdje ga nije odavno bilo, plaši ga i užasava. Gavre nikoga nije zatekao. On nema porodicu i samim tim nema koga da mu pruži topao doček i utehu i razumevanje. Pokazalo se da on, napustivši grad i došavši u rodnu kuću, zapravo nije pobegao od prostora u kome je otuđeni stranac, jer ga je to isto dočekalo u zavičaju, gdje čak ni vazduh, iako je reč o lici, nije svež, već guši poput onoga u kafani. On je očekivao da će njegova kuća biti melem koji leči čamu, da će doći neko otkrovenje, preobražaj, ali pošto je to izostalo, on se prestrašio od ravnodušnosti koju je osjećao u sebi. I ovdje možemo reći da je zapravo Gavre Đaković melanholik, jer u stvari melanholija uzrokuje pasivnost, razara životnu snagu i energiju, to je ono što se dogodilo u Gavri Đakoviću. Uvjerio se da se nalazi u kući, ponavljao je tu reč, naglašavao i više puta, međutim nije ga ništa pomerilo, nije zaigralo, nije potreslo. Uspomene na prijatne dane bile su utekle nekud u daljinu i tamo izgledale malene i neznatne, a sadašnjost mu se činila plitka. Susret sa praznom ledenom kućom koja podsjeća na grobnicu može nas dovesti do stihova iz pesme Alekse Šantića, gdje lirski subjekat u pesmi Predprazničko veče u usamljenosti i u svojoj starosti govori: o mili časi kako ste daleko, vi draga lica, iščezla ste davno. A za svoju sobu kaže: gluha jama, sad je soba moja. Inače, Gavre Đaković osjeća tu prazninu unutar svoga bića, ali i obmanu da postoji put do tog unutrašnjeg bića, do cilja, do smisla. Kao što je bio otuđen u gradu, ta otuđenost se javlja i u sopstvenoj kući. Pored kuće, njegovu umrtljenost i apatiju simbolizuje jablan s kojim se Gavre poistovećuje. Neobično ga je nešto dirnulo u duši i čitavo telo streslo mu se nekom strepnjom kad je opazio da se stari jablan više kuće osušio. On ga pamti i voli još iz djetinjstva. Radi njegovih vitkih, zelenkastih šibljika, njegovog bledunjavog uskog lišća, njegovog šuma pod vjetrom, radi gnijezda koja sjede među njegovim rašljama, radi onog bujnog i glasnog života među njegovim granama. A sad ga je gledao kako je suv i pust, ostario, pocrnio i oronuo, kako se nemoćno ispinje svojim stablom. Vjetar čudnovato šumi u njegovim granama koje klepću tupim
i suvim zvukom pod vjetrom i otkidaju se i padaju, lomeći se o tvrdu zemlju. I u tom udaranju umrlih grana on je naslućivao jedan samrtnički ropac. Dakle, i on, rekao i zamislio se. I još je više zavolio to mrtvo drvo, kao da je bilo između njih nešto srodničko i blisko što ih veže. Kao i jablan, i Gavre je nekad bio mlad, poletan, pun energije, pun želja. Međutim, matica života ga je ponela. Kao što je u gradu proveo tolike godine, umirao, trunuo zajedno s njima i kao što je tamo ostavio u vazduhu nešto teško što zaražava čamom i malaksalošću, tako se i sada navikava na mrtvilo kuće u kojoj su dani, kao i u gradu, uvek isti, bezbojni, bez ikakvog obilježja i uzbuđenja. I on u kući zamiraše polako. Suprotno jablanu i mrtvačkoj kući predstavljena je reka Una. Zavičajna reka je jedna veza sa prošlošću. Una je simbol života, energije, neukrotive snage. Ona je zapravo sve ono što sam Gavre nije. I on se od nje otuđuje, od svoje voljene reke, očekujući da će mu Una dati željenu utehu. Kad to nije uspjela rodna kuća, on u jednom trenutku osjeti ludu želju i volju da je pregazi, kao nekad u detinjstvu. Dolazi do sredine reke, oklizne se u glatki kamen i zapada duboko u vodu, što sigurno ima veliku simboliku. Vraća se kući sav mokar i ljut. Odustajući od traganja za identitetom, Đaković sav svoj spoljašnji svet počinje da doživljava kao nešto tuđe. Njega je ljutilo što drugi ulaze u njegove misli, kao što su ušli i u njegovu kuću. Kuća u koju se vraća na početku romana i koja je identifikovana sa osjećanjima Gavre Đakovića, na kraju romana je prodata. Prodaja zapravo simbolizuje njegovo odustajanje od potrage za identitetom. On je osjetio kako nešto umrlo je zauvijek u njemu. Odsustvo čvrstog oslonca u životu i utočišta čini Đakovića izgubljenim čovekom, ličnošću bez identiteta, bez obzira na koji deo zemaljske kugle dospeo. Da li je to Zagreb, da li je to njegov zavičaj ili Valparezo, Južna Amerika, gdje će reći da će Đakovića njegovi zemljaci vidjeti. Zavičaj je u stvari samo usputna stanica na njegovom bespuću. Delo Veljka Miličevića ni danas ne prestaje da privlači pažnju proučavalaca književnosti. Najnovijim studijama otkrivaju se njegove vrednosti, njegov značaj i vraća mu se ono što mu pripada u istoriji srpske književnosti. Mihajlo Pantić će ovo delo i ova dela, inače pripovetke, Mihajlo Pantić će u svoju antologiju srpske pripovetke uvrstiti i pripovetke Veljka Miličevića. Ovo delo je još uvek veliko izvorište za šira ili uža istraživanja, što će se sigurno događati u budućnosti. Za učenike istraživački zadaci. Oni treba da uporede misli Gavre Đakovića o gradskom životu sa savremenim stanjem u velikim gradovima, naravno prema svom ličnom stavu i iskustvu. A za one koji vole da čitaju, preporučujem delo iz više razloga. Jedan je da je delo napisao 20-godišnji mladić i ostavio dubok trag u književnosti, a drugi razlog je svakako da je reč o književniku koji je rođen na prostoru Hrvatske i koji je tamo negde u tuđini, u Londonu, Parizu imao potrebu da piše na neki način o sebi. Hvala na pažnji.